Zdravo i dobrodošli na 17. Senior SEO čas s temom link building kroz guest blogging. Dakle, danas ćemo se baviti tim. Do sad smo imali nekoliko tih predavanja vezano za backlinking. Danas specijalno, dakle, guest blogging kao jedna od najefektivnijih načina da dođemo do backlinkova. Do sad smo se bavili ovom, dakle, do sad smo učili, pošaljemo PR kampanju koji je jedan članak i za svaki taj jedan te isti članak šaljemo na recimo neki nacionalni portal, dakle neki portal od nacionalnog značaja. Ne šaljemo na internacionalni portal, to nam je cilj, i imamo lokalni portal. Sad da objasnimo kako je to vezano. Znači mi šaljemo PR članak u suštini nacionalnim, lokalnim portalima i nekim naravno u toj niši u kojoj smo stručni portali. Stručni. Dakle, to su stvari koje imamo. I mi pošaljemo njima svima jedan te isti članak i neko objavi. Ukoliko je bombastičan članak, neki vrhunski članak, onda se može desiti da će neko, ako internacionalni stručni portal, da će dakle s nacionalnog portala preuzeti neki internacionalni ili sa stručnog portala preuzeti neki internacionalni stručni portal. To se rijetko kad desi. Uzmemo na primjer, znači Bosnu, Srbiju i Hrvatsku, tu šta god da se desi, osim ako nije baš nešto ekstra, teško da će se to odraditi. Drugi, dakle, PR člankom. Zna se desiti nešto u tim državama što će biti objavljeno na nacionalnom portalu, pa će to prenijeti internacionalni portal. Ali već kad pravimo PR kampanju u svrhu link buildinga, znači ovo nam se nije desilo. Nismo neki, da kaže, inovativni startup, nismo izmislili vakcinu za ne znam ti ni ja šta i tako dalje. Znači nije se desilo ništa specijalno na ovom svijetu, nismo izmislili perpetuum mobile, nije neka firma otišla, na berzu i šta ja znam u New Yorku, nego se dešava sasvim nešto normalno. Recimo prodajemo kuhinje po mjeri, neke alate, bilo šta, trebamo sad dobiti backlinkova. Šansa da ćemo završiti u internacionalnom ili stručnom ili nestručnom normalnom portalu je izuzetno mala. Dakle, mi platimo PR članak PR agenciji da objavi na lokalnim, tačnije na nacionalnim portalima i na stručnim portalima. Oni se jave njima i ponude im članak da jedan te isti članak objave tu. Ono što je nužno je da mi se pobrinemo da izađemo makar na lokalnom portalu također. Zašto? Ako se bilo šta minorno desi u gradovima koji nisu baš glavni grad države, evo recimo u Travniku, u Varaždinu, u Kraljevu i tako dalje, tim tipovima gradova, lokalni portali će izvještavati o tome. Znači ako i lokalni portal ne izvijesti o tome, onda je nešto tu čudno. Trebalo bi se pobrinuti da imamo taj lokalni portal, makar ručno ljudima se javili da ti odakle su se pobrinu, valjda znaju te ljude da lokalno izađu. Ako je glavni grad, onda je nacionalni portal naravno pokrivan glavni grad rijetko kada ima samo portal za taj grad. Kako internet, kako znači ne na Balkanu, van Balkana, tako i na Balkanu, ista je priča. I ovo pokaže određeni efekt ukoliko zaista mi uspijemo izaći na nacionalnom portalima, na stručnim portalima, pojavi se tu PR članku, to mi naravno koristimo, dakle, brand linking, stavimo neki anchor tekst na ime brenda pa na našu stranicu ili full URL, ili URL, znači ne mora biti full, www.našbrand.com i onda linkamo, to je i anchor tekst, a i link
Tako, a kod brenda je, dakle, brand anchor tekst, a link taj isti URL. Možemo 2 puta staviti, jednom u članku kao brand, a dole na kraju PR članka uvijek treba navesti PR kontakt. Pošto se radi o PR-u, svaka PR obavijest ima na kraju PR članka PR kontakt kojima se može obratiti i u tom piše onda www.mojbrand.com i to je linkano, a unutar teksta je negdje brand linkano. Sad kako će ko preuzeti s linkom, bez linka i tako dalje, nije ni bitno, bitno je da to imamo. Taj PR članak može ganjati neki keyword, ali uglavnom ne ganja. Znači, ovdje ću staviti uglavnom, znači nije u prvom planu keyword, nego je no keyword strategija. Dakle, pokupimo ono što možemo pokupiti. Jel? A to je da PR članak glasi, šta ja znam, inovativne stolice od repromaterijala izumljene u Valjevu i šta ja znam, tako nešto. U tom smislu ne ganjamo neki keyword. Keyword je tu više, dakle, ide u smjeru da je naš brand keyword. Da se naš brand pojavi tamo i da istog članka o našem brendu ima link na naš brand i poduplamo taj brand efekt. To je dosad. Sad, kod guest postova je drugačije. Kod guest postova imamo jedan članak koji ima keyword i taj članak plasiramo na tuđem blogu stranici. Znači, tuđi blog ili website. I tamo, dakle, otamo imamo zagarantovan, dakle, backlink na našu stranicu, naš website. Ima, dakle, svaki put neki link. Sad taj link može biti do follow, no follow. Naravno, kad već kupujemo guest blog 1 na 1, ovdje bi napisao unikatan umjesto jedan, unikatan članak. Unikatan članak koji ima keyword, ide na tuđi blog website i linka na nas. Šta je cilj? Cilj je, dakle ovdje mora biti cilj ranking, organski ranking za zadati keyword. To je cilj ovog našeg guest posta negdje drugo. Ne vidim da li se bunite za konekciju, ne bunite. Dobro. Dakle, napišemo unikatni članak sa predefinisanim keywordom, dadnemo to kao guest blog u namjeri da ovaj guest blog post rangira na Google, stalno donosi posjete i stalno ljudi klikaju na naš link da bi došli na naš website. Nije dobro 3 puta da ovaj ovdje članak ne rangira u Google i ne donosi posjete. Stoga je jako bitno kad ga napravimo tek da on bude jedno vrijeme na HPO privremeno. Dakle, objavili smo na nekom blogu ili web sajtu, bitno je da na početnoj stranici tog magazina, bloga, šta je već, privremeno bude i link do našeg članka. Jeli? A kada prođe to vrijeme, onda da bude unutar arhive, tačnije unutar kategorije ili arhive u zagradi dostupno. U smislu da Google može taj članak ponovo naći. Šta se dešava? Znači već vas učim onome gdje se varanje dešava. Neko vam proda članak na svom blogu, bude na blogu i ne stavi ga na homepage. I ne stavi ga ni u kategoriju. Google ne može ni da pronađe taj blog post kako treba. Da bi mu dao kredibilitet mora biti na početnoj povremeno. To mnogi rade, ostave to 2 sedmice i onda sklone link. I onda nema linka ni u kategoriji ni na početnoj stranici, opet je slijepa ulica, ne može Google ponovo doći. Stoga morate u dealu osigurati da taj članak je dostupan i dalje putem kategorije ili neke vrste arhive, da taj URL ne nestane, da ne bude takozvani orphan page. Orphan page ili je li to, kako se na našem kaže, nije ni bitno, ta orphan stranica, ona dakle se zove tako
sirotište, kako se tu kaže, zaboravio sam kako se nešto kaže. Uglavnom, dijete bez roditelja i ono nema dijete bez roditelja zato što nema interni link i ne može Google da dođe. Ono je napušteno, ostavljeno i to ne smije se desiti. Dakle, morate se osigurati u vašem dealu da kupujete članak na blogu ili web sajtu gdje možete zadati svoj tekst i svoj keyword, da se pojavi na homepage-u privremeno, koliko dugo nije toliko ni bitno, najmanje dan, dobro bi da ostane 2 sedmice i da nakon što nestane sa početne bude u arhivi. Ta arhiva može biti paging na početnoj, bilo kako, uglavnom da je non stop dostupan Google botu. I mi ćemo tako osigurati, potruditi se da ovaj blog ili website rangira za taj keyword. Naravno, ovaj keyword, sad ću odmah dodati ovdje, bi trebao biti long tail ili čak super long tail. Tako da možemo biti sigurni da kad se objavi na tom portalu da će i rangirati. Jer ako ne rangira, treba proći neko vrijeme, ali ako ne rangira, onda ćemo morati napraviti backlinkovi na ovaj članak. Slati na tuđi sajt da bi ojačali članak, da bi se link juice produžio nama. To nam nije u interesu. Znači, mi se ne smijemo dovesti u tu situaciju da to se desi. Znači, ovo ne bi trebalo da se desi. Iz toga moramo ocijeniti da li će moći rangirati i tako dalje. I onda smo super. Onda smo super odradili stvar. Kad nestane sa početne, javi se u kategoriji, ostane ranking koji smo dobili i ljudi dolaze i klikaju na naš link. Mi se trudimo, kao što sam rekao, ne postoji razlika između do follow i no follow u velikoj značajnoj mjeri ukoliko se na no follow klika. A ako se na do follow ne klika, opet ima neku vrijednost, ali manju nek što se klika. Ako imamo do follow na koji se redovno klika, taj link je u životu i vidi se da je aktivan, aktuelan i vrijednuje se mnogo više. E sad, pitanje je kako odabrati kome je poslati ponudu. Gdje se uopšte oglašavati. I imamo nekoliko pravila. Dakle, imamo naš neki website, evo ga, imamo kandidate neke, gdje bi mi mogli kupiti to. I mi smo recimo domain pop, dakle imamo unikatni broj domena koji linkaju na nas, recimo mi smo domain pop, evo na Balkanu, tipično je recimo 300. I sad imamo nekoliko kandidata. Ja ću navesti, dakle mi se bavimo temom A, tema A, što znači da je tema Ž daleko od naše teme. Nema veze s našom temom. I sad imamo neki sajt, ima domain pop 100, ima temu A. Imamo drugi sajt koji ima domain pop 500, ali mu je tema recimo C, i imamo domain pop stranicu od 5000 tema recimo K, i imamo još jedan sajt, isti domain pop, ali je tema evo recimo V, skoro pred kraj, jako daleko od naše teme. Recimo mi prodajemo odjeću za bebe, igračke za bebe, još bolje, igračke za bebe. Imamo neki blog koji je o igračkama za bebe, ali nije shop. Mi smo shop, evo ovako, mi smo shop, web shop, igračke za bebe. Imamo tema A, blog na temu igračke za bebe. Imamo drugo vamo, domain pop, recimo trudnice, znači blog za trudnice. Imamo temu K koja je recimo dječja psihologija, portal neki, i imamo temu V,
recimo Elektrotehnički fakultet, njihov website. Možemo tu dobiti link. Ok, i još nam nedostaje jedna stvar, a to je cijena. Recimo ovdje, naravno, zbog domain popa, cijena, recimo, evo, 100 eura. Ja uvijek otprilike domain pop, jedan je otprilike i koliko košta. To je neko okvirno. Tema trudnice i imamo ovdje 5000 eura ovo i 5000 eura ovo drugo. Gdje sada kupiti link? Jel? To je odlučujući parametar je ovaj domain pop i naravno tema. Ovaj link, ili evo ja ću ovdje staviti elektrotehnički webshop, evo, elektrotehnika, lakše mi jer ima uvijek pitanje fakultet ovo ono. Evo, elektrotehnika webshop, ljudi prodaju elektrotehniku. I ima domain pop 5, evo ovdje ćemo staviti nižu čak, evo 2000 eura. Gdje sad treba kupiti link? A, B, C ili D, hajmo reći. Ovaj link svakako bi trebalo uzeti u obzir, dakle još ne govorimo o kupovini. Ovo ne bi trebalo nikako izostaviti, jer to je blok igračke za bebe, dobar je link, mislim domain pop 100, cijena je ok. Ovaj također, domain pop 500 više od našeg, znači jedan uslov bi bio kod backlinking gradnje, jeli, guest bloginga, da domain pop sa kojeg linkamo je otprilike neki 10 puta veći od nas. To bi bilo savršeno. Ali možemo uzeti opće pravilo, bitno je da je veći od našeg. Ali ako je tematska srodnost tu, onda može biti mnogo manje. Dakle, u tom krugu se vrtimo. Općenito, dakle, što smo dalje tematski, to nam veći treba domain pop. Što smo tematski bliže, može i mali domain pop, nije baš neki veliki problem ako je to slučaj. Ovo bi trebali uzeti u obzir, ovo bi trebali uzeti u obzir. Jeli? I dječja psihologija, igračke za bebe, daleko. Ovo je već nešto gdje možemo, dobro bi bilo zbog domain popa, još je tematska tu relevantnost tu, ali je, brate, skupo. Treba vidjeti da li je to ok. I imamo ovaj elektronika web shop, iako je domain pop velik, tematska srodnost je toliko mala da tu ne bi trebalo kupiti. Jedino znači ovo otpada, ovo je dakle na možda, a ova dva bi trebalo uzeti u obzir. Međutim, domain pop nije domain pop. Jel, pored domain popa imamo metriku domain authority unutar Ahrefsa ili authority score unutar SEMrush-a. I možemo vidjeti da li ta stranica ima i dovoljan authority score. Često ćete vidjeti da domaća stranica koja ima manji authority score od 20 se smatra u ovim alatima kao toksičan link, iako je tematski relevantan. To naravno nije tačno, to je greška u tim alatima jer se drže metrika, a ne tematskih oblasti. To se Google neće desiti. Međutim, nema potrebe kupovati domene koji imaju manji authority score ili domain authority od 10. Ja ću sad pričati o authority score jer radimo sve vrijeme u SEMrush-u pa i ovdje. Evo ja sam pripremio kao neki spisak što sam ja dobio domena, gdje ljudi hoće da kupe link i koji su parametri, tačno da vidite primjer kako sam radio, a jednu po jednu domenu vam mogu pokazati. Evo jedna od tih domena je ova. I sad vidimo domain pop 29.700, authority score 57, jeli? To su neki odlični parametri. Naravno, možemo mi sužavati na Njemačku ili na koju god hoćemo zemlju, isti ti parametri ostanu. I mi znamo sada da broj ovih domena, da ovo nije neki veliki spam, jer rezultiraju velikom authority score-u i nečemu što je mnogo bitnije nego bilo koja metrika,
a to je da ima trend rasta. Da bi ustanovili trend rasta, moramo kliknuti na all time, nemojte praviti grešku, gledati samo na 2 godine, cak, i vidite šta se desilo. Ova domena na prvi pogled kad gledamo ovo, izgleda jao, sjajno, samo raste, Google je voli. Zapravo vidimo da je ova domena se tek sad oporavila od penala koji su dobili u decembru 2016. godine. Tek sada se oporavila. I ovoj domeni bi ja svakako dao šansu. Najbolje što možemo ovdje vidjeti kad kliknemo na all time, a ovo dakle ide kao strijela prema gore. Ne, nije dobro sljedeći. Ako pogledamo da ova domena postoji tek 5 mjeseci, ima onaj takozvani hockey stick, eksponencijalno raste unutar Google-a. Bježite od tih domena, bježite kod vraga. Dakle, domena treba biti stara, najmanje godinu dana bih ja rekao, ne bi kupovao na mlađim domenama, ne bi ni na tim od godinu dana kupovao gdje ima taj hockey stick, nego bi samo kupovao na domena koja što duže postoji, pa makar ona lagano rasla ili ona stagnirala godinama na istom. I to nam je drago. Ono što nam se ne sviđa je ako je penalizovana. Hajde sad da vidimo neke druge. Evo, uzet ćemo ovu domenu. Nije su uopšte bitno, dakle, tematska relevantno, ovo su sad sve domene koje su za tog klijenta bile relevantne i tematski, tako da nema tu. I vidite ovdje, evo, kažnjavana domena. Kažnjavanu domenu nikada ne uzimajte backlink sa njih, ne vrijedi ni 10 centi po domen popu, ništa. Preskoči i vidite kako authority score može varati. Ova domena ima authority na osnovu domena, ali u Google nema authority-a. I iako je 42 sasvim solidan broj, ovo je katastrofa. Sa ove domene ko kupi link, vjerovatno i ove penale što su dobili zato što su prodavali backlinkove, jel? I nemojte to raditi, nemojte učestvovati u tome jer ćete se zeznuti. Evo da uzmemo, recimo, vidite ovdje imaju i cijene. Evo imate ovdje, hoće čovjek euro po domain popu. Evo, ja sam sebi stavim uvijek kao granicu 0,0, pa eto. Ajde, i do 0,1 se može platiti. Ali, znači 10 centi po domain popu. Ali 1 euro po domain popu je preskupo. Jel? I mi onda vidimo koje su nama cijenu dali. Podijelimo sa domain popom pa vidimo. Mali ovdje domain pop, mali authority score. I evo vam ovdje, dakle, ovo je visibility u Sistrixu, ovo je do follow ili nije, ovdje koliko dugo se zakupljuje, naravno, mi ćemo dogovoriti sa ljudima da ovo malo i povećam, da i vi vidite, evo ga, dakle, ovo znači doživotno i sve što nije doživotno, tu se ne kupuje. Dakle, mora biti doživotno, ja gledam da je do follow, da se objavi na početnoj stranici i sad šta gledam još, na toj početnoj stranici koliko se objavi dnevno novih članaka. I ako je 1, 2 nova, super, ako je 6 ili ne može se ustanoviti jer neka je zbrka svaki put kad loadaš izbaci druge članke, odmah odustajemo tih portala, nešto mute i gledam rast. Dakle, da li je pozitivan, veoma pozitivan ili dobio penal. Evo ova isto domena izgleda da je dobila, jesam tu sad otvarao domenu? Nisam. Evo ova domena isto izgleda nadrljala bila, da vidimo. Gledajte, 4650 authority score i vidite šta im se desilo. Bježite, svi koji ovdje imaju linkove na ovoj domeni, pogotovo koji sad kupuju u ovom padu, ko na berzi. Znači, to samo ide, ovo nema spasa, ovo je propalo nešto. Jel, nešto se desilo, promijenio se vlasnik, šta god, mi bježimo od toga. Dakle, najbitnija informacija koju možete dobiti jesu domain pop i authority score.
jel, nakon što smo tematsku relevantnost odredili, znači imamo onaj filter, gore tematska relevantnost. Bitno je da tamo gdje postavljeno link ima tematsku relevantnost. Onda gledamo ima li dovoljan authority score ispod, ajmo, 10-20, ne bih išao ni na domaćem tržištu. Onda gledamo koliki je domain pop, koja je cijena koju traže i ne gledamo uopšte dalje ponude koje su blizu 1 euro po domain popu, to je previše, a gledamo onima koji su 10 centi po domain popu. Evo, znači šta se uradi, 165 eura, podijelimo sa 166 domain popom i dobijemo skoro 1 euro, previše. Ovdje imamo 165 eura, ali 762, dakle, domain popa, samo 20 centi po domain popu, ok. Ali bolje je da je 0,1 i manje, kao što je recimo ovdje. I ako je to ok, onda ćemo pogledati naravno trend. I tek ako trend valja, otićemo i vidjeti koliko članaka se dnevno tu objavljuje i poslati upit vlasniku, tome ko prodaje taj link, hoće li biti na početnoj stranici i šta bude s člankom nakon što se izbaci iz početne stranice. Ja tu tražim primjer članka koji više nije na početnoj stranici, on mi ga dadnu, ja onda gledam da li je on interno linkan i da li se uopšte vidi u Google. Jel? Ok, onda oni imaju svoje neke zahtjevi, zapišite ovaj, hoće minimalno 1000 riječi članak i tako dalje, ali to je ono što gledamo, dakle da je pozitivan rast, da je pozitivan, stagnira, ali da nema nikakvu kaznu. I onda smo mi to dobro suzili. Sad se možemo malo igrati trgovaca, može li jeftinije, ne može, ali to ćemo naravno pitati samo ove. Recimo ova ima 0,2, sad ću ga pitati može li za 0,1. Domain pop ti je 0,2, to ti je puno, ja plaćam 10 centi, ako hoćeš, evo ti 80 eura pa ću postaviti. Ono što još radim je cijena po authority score. Uzmem opet ovu cijenu, podijelim sa authority scoreom i dobijem koliko me košta jedan authority score. I vidimo da neki svoj authority preskupo naplaćuju. Recimo, ovi su mali sajt, imaju 40 authority, ali za 990 eura to ne vrijedi. I vidimo da ovdje bounce ova domena. Hajde da vidimo, evo ovo je neka engleska domena. Odmah da odgovorim na pitanje, pa vrijedi li sa srodne tematske stranice na engleskom jeziku dobiti link? Odgovor je da. Vrijedi, ne vrijedi naravno toliko kod domaći, ali dobar je. Evo, vidimo ovdje, ova domena skače tamo vamo, tamo vamo, tamo vamo. Ima hockey stick, bježi. Bježi. Hockey stick ima bježi. Često ćete vidjeti domene, evo, krenu kupljene u oktobru i u januaru imaju ovaj hockey stick. Bježite, to su spamerske domene koje se koriste metodama da sad ne objašnjavam. Uglavnom, oni jako brzo vrijeme, jako puno linkova dobiju, Google njih nagradi i onda kad skontaju da su spam i kazni. I onda kazni sve što se tamo nalazi, zato što znaju da je to neki spam network. I morat ćete na kraju disavolvat link koji ste platili. Što znači i kada postavite link, treba pratiti šta se dešava s tim linkom. Da li je i dalje indeksiran, da li je link postavljen kao što ste dogovorili, da li je do follow, da li domena nije kažnjena i tako te stvari. Treba ćete voditi računa i tu dolazimo u backlink management. Zato ima nekoliko alata koji mogu poslužiti i svak svog konja hvali. Jel? Imamo i sad neki portal u Srbiji koji pokušava napraviti platformu za prodaju linkova, to je super stvar, treba podržati to. Međutim, Google kad jednom uđe u taj portal, na neki način kad postane interesantan, recimo sad ima 200-300 stranica, kad bude 10-20 hiljada stranica kad prodaju linkove, ući će Google, registrovati se tamo i pokupiti sve stranice koje nude prodaju linkova i kazniti ih. Imaju i dokaz, imaju sve, neće naravno nikad reći da se to uradilo, ali kad ti već tako postaneš znamenit portal, onda je to ok. Sad, ako sve ovo valja, znači domain pop, prvo, tematska relevantnost tu, domain pop ok, authority score ok, cijena po authority score po domain popu ok,
trend rasta je tu ili trend stagnacije je tu. Super, na početnoj znamo koliko će ostati, koliko često budi novi članaka i šta se dešava s tim člankom kada ne bude više na početnoj stranici. Sve smo ispitali i prije toga ili nakon toga svejedno možemo ići malo u detaljniju analizu. Ja sam ovdje sakrio neke kolone, to su kontakt informacije, ti ljudi da ne mislite da sam sakrio neke metrike, znači tu pišu ime i prezime i e-mail oni koji prodaju, to naravno neću javno reći. I sad imamo ovdje IP adrese i vidite da su neke crvene, neke zelene. Šta su crvene i šta su zelene, učili smo na Medioru. U suštini, ukoliko ova domena dijeli ovaj IP sa previše drugih domena, vidite, uopšte ne gledam. Ovaj dijeljena IP adresa, mislim sa 1000 i nešto drugih web strana, ne gledam uopšte. Taj IP mora da je zagađen, preskači. I zeleni je onaj koji je sam na toj domeni ili 2-3 druge domene. Čim prelazi 10, žuti se, čim prelazi 20, naranđisti se, čim pređe recimo 50 IP adresa, to je crveno. I ne uzimam uopšte u obzir da tamo kupim domenu. Osim ako nije neki teški izuzetak, šta ja znam, ima 40 domena, sve su to njegove domene, cijena je super, trend rasta je ogroman, sve se poklopi, pa hajde. I vidite da tu ima cijena, evo stara cijena 690 bila pa spustio na 500. I tako može se, dakle, trgovati sa tim ljudima, a cijene se razlikuju značajno. Evo i dole ima drugih domena, i to je to. Sad šta još pišem? Pišem ovdje koji mi je keyword koji gađam sa člankom koji ću tu postaviti. Ovo sam izbrisao ovdje, ovo je bilo, dakle, ispunjeno tamo gdje sam kupio, to sam izbrisao prije. Koji keyword gađam, s tim člankom i koji mi je anchor tekst unutar tog članka i onda, evo ovdje opet se neko pojavio, gledaj, makni. I sad ovdje su članci koji su pisani, dakle, za to, mogu se naći i onda koji je keyword, koji je anchor tekst za te članke. I tako da imam pregled gdje sam kupio šta, za koliko sam kupio i šta očekujem, koji ranking. I onda naravno nakon određenog vremena provjerim da li je taj ranking tu ili ne. Dakle, odgovor na ovo ovdje je nemoguć iz aviona, nego treba sve u detalje provjeriti. I sad ćemo doći do poteškoće da ovaj blog je na nekom share serveru s 200 drugih ljudi, da ovaj blog za trudnice ima isti taj problem, da je neko od ovih blog ili od ova dva bloga ili od ove sve 4 stranice išao gore dole i tako da. I onda će otpasti dosta ovoga iako odgovara. I sad, kad dođemo u situaciju da ništa ne ispunjava naše kriterije, uzet ćemo ono što tematskoj relevantnosti ima najbolju i neku normalnu cijenu domain pop po eura po domain pop. To bi bio neki najuži kriterij, ali gledajte, ovo je link building kada radite u suštini kao da je vaš projekat. Baš ozbiljno se posvetite da ne kupite neki link i ne dadnete svoje vlastite pare za neko sranje. I tako bi trebalo raditi sa klijentima, naravno u ovim finim nišama, u ovim prljavim nišama to se malo drugačije radi, ali u finim nišama tako bi trebalo raditi. Izbor nije neki veliki, tako da moramo znati po kojim kriterijima gledamo. A u kriteriji nisu ovi primarni, dakle bolje je tematska relevantnost i rast, trend, pa neki skupo, nego da je jeftino, veliki domain pop, bounce domena ili je kažnjena, tematska relevantnost nije tu. Morate sami odvagati, to se zove kao neki fine tuning, sami morate znati, ali ovo su provjere bez kojih ja lično ne kupujem link. Nikada. Znači sve se ovako prvi pokazao sam namjerno svoju tabelu da vidite da to nije nešto najurednije na svijetu, da ja nisam za svaku domenu sve provjeravao, da nemam nikakve skripte, nego prvo dobijem, kažem, svom tom backlinking guru koji mi nudi te domene, daj mi na tu temu, daj mi spisak.
i on mi dadne spisak, ja njemu nekad kažem, zavisi koji je diler, nemoj mi slati ispod domen pop ovoliko, nemoj mi slati ispod authority score ispod toliko, nemoj mi slati domene mlađe od godinu dana i tako dalje. Neki me poslušaju, neki ne poslušaju, oni koji se potrude, olakšaju mi posao, pa prije kupim kod njih, oni koji ne poslušaju, ja bi ga moram ja raditi pješke. Na domaćem terenu neće ti niko ni ponuditi to tek tako, a kamoli da ti on nešto filtrira. Tvoje je da pronađeš. Sad, šta bi trebalo u suštini raditi? Trebalo bi za guest blogging ne kontaktirati nekog dilera linkovima, zato što svi ti dileri linkovima imaju slične linkove i slične klijente i tako dalje. Ono što je vama bitno je da dobijete link odande gdje oni nisu dobili. I to je posebna, dakle, priča za sebe. Samo da vidim šta nam je sljedeći čas, koja je tema. Da vidim kako, znam da je oko link building, ali kako sam je nazvao. Da vidimo, ćemo to obrađivati sljedeći put ili sada. Link building kroz link piramide expire domene. Dobro, to je black hat, tako da ćemo danas white hat. Sljedeće bi trebalo uraditi. Napraviti spisak svih tematski relevantnih domena na koje bi moguće dobiti link. Dakle, ne da nam je ponudio neko ko prodaje linkove, nego da smo mi sami sebi napravili spisak. Ko su ti ljudi? To su ljudi koji rangiraju za slične keyworde. Ako smo mi, dakle, ovdje u ovom našem primjeru, ako smo mi web shop za igračke za bebe, blog za trudnicama, mama blogovi, dječje zdravlje, dječja psihologija, ovo ono, znači sve oko djece, oko beba, oko odgoja djece, beba, oko trudnica, ishrane, porođaja, sve te teme, dakle, koji nisu direktno naše. Dakle, ljudi će googliti igračke za bebe, igračke, ovo, dudle, cucle, šta ja znam, svašta nešto, rašlje i šta se sve može kupiti, jel? On će to googlati, mi ćemo tražiti, nećemo za keyword, jeli, duda za bebu, sad tražiti gdje mi možemo postaviti link, nego za slične teme. Dakle, trudnice, odgoj djeteta, dječja psihologija, pripreme, tehnike disanja, šta ja znam, svašta nešto. I te keyworde ćemo ubaciti u Google i napraviti popis tih domena, koji se javljaju, recimo, top 100 za određene keyworde. Evo, pripreme za trudnice i tako dalje. Popis ćemo domena i onda ćemo prebrojati koja domena se najčešće pojavlja za razne te keyworde i pokušati na njoj dobiti, jer ona je onaj tematski onda pokupila malo veći entitet. A možemo jednostavno sve te domene izvući e-mail adrese i javiti se ljudima i reći: dobar dan, mi smo ti i ništa besplatno, mi smo voljni da vi objavite sponzorisani članak kod vas na portalu, cijena koju nudimo za tako nešto je to, mi imamo unikatan tekst, unikatnu sliku i ovo je sad bitno, znači pišemo e-mail tim ljudima i jako je bitno onda ovo reći: vi možete preurediti članak prema politici vašeg uredništva. Dakle, nekom se ne sviđa formulacija ovog ili onog, to su ozbiljne teme, bebe, kako je šta napisano, je li šta pretjerano, nije bitno koja je tema, svi vole pametovati, tako da uvijek napišete, znači mi imamo pripremljen članak, pripremljenu sliku, originalan tekst, super napisan, vi ga možete izmijeniti da se u dogovoru s nama prilagodi taj članak vašoj uređivačkoj politici, mi smo voljni platiti toliko eura za objavu tog članka na vašem blogu, web sajtu, šta je već. Odmah znate, ljudi znaju šta hoćete. Nećete im slati tekst, naravno, nećete reći imamo tekst, nek će im reći hoću to, hoću do follow link, hoću ovo, hoću ono. I odmah napomeneš da ti ćeš, dakle, možeš reći naslov članka. Mi mislimo, želimo objaviti članak pod naslovom tim i tim i kažeš nužno je da ostane tako, pa kažeš nama je jako bitno da se objavi na početnoj stranici, da nakon što nestane s početne bude to i to, a ako vam se ti uslovi sviđaju, javite nam se pa ćemo dogovoriti deal. I onda im šaljete ugovor. Ugovor.
da će doživotno ostati za te pare, da će se to desiti, da imate pravo na povrat novca, ako se desi ovo, ono i ono. I naravno, u cijelom tom procesu će otpasti mnogo. Zato je bitno da imate mnogo domena. Uzmete 100 keyworda iz okruženja za bebe, potražite po 100 stranica, znači top 100 za te keyworde, izlistate sve te stranice i kontaktirate najprije stranice koje su se najčešće javljale na tom spisku, a onda one poslije. I svima šaljete tu ponudu ovako. I neki će reći da izvinite mrš, drugi će reći ja nikad to nisam radio, zašto vi to želite, tak neki će reći nema problema, ali košta duplo više i tako. I onda idete u pregovore i kad se dogovorite, kaže ok, evo sad ugovor, ovo što smo se dogovorili, potpišite i pošaljite nam račun da vam platimo. I onda platite i pošaljete članak, kažete evo ga, šta bi vi tu još promijenili, može li ovo ili ono i objavi se. Eto, to je metoda s kojom bi se trebalo služiti. Nije dobra metoda ni link building dileri, nije dobra metoda ni link building portali, dakle ovo što govorimo da se sad pravi, u velikom smislu, malom smislu jest. Dakle, trenutno je dobro biti na tim link building portalama jer tamo sad nema nikog, pa ugrabiš ti prvi linkove po vrlo jeftinim cijenama. Nije sad blesavo ni kontaktirati link building dilere, link dilere, ali morate biti oprezni jer tu se mnogo linkova prodaje i ako domena ispunjava sve uslove koje smo naveli, ok, kupite i tu, ali najbolje je uraditi ovo što sam vam ja rekao i to je to. I sad će pitanje, jer zaista mora svaki članak biti vaki, zar ne može spin tekst, zar ne može vakvo, zar ne može ne može. Svaki tekst, sjetite se, evo ga i piše gore, dakle, mi imamo unikatan članak, unikatan u super long tail. I bukvalno ćemo mi sad, tipa za, evo ne znam sad igračke za bebe, ali evo rekli smo igračke za djece, šta ja znam, puzle za djecu, uzmemo taj keyword, objavimo na nekom web sajtu koji na temu kako te puzle bude kreativnost, oštrumnost, reakciju, šta ja znam djece, o tome i kažemo to možete ovdje kupiti ili evo web shop za to ili kako se mi zovemo taj shop za djecu, šta ja znam, mama tata deda, mamatata-deda.com, kod njih možete kupiti mama tata deda Anchor tekst pa linkujemo, možemo i money keyword, ali uglavnom ja radim branding keyword. Znači kad kupujem guest blog, link building, rangiram za keyword koji je money keyword ili informacioni keyword ili nebitno, trudim se rangirati za to, ali link je branding keyword, skoro pa uvijek. I nekada u iznimno rijetkim slučajevima, dakle, bude money keyword. Zašto? Zato što ako stavimo brand keyword, gdje ide link na početnu, ide taj link juice nama na početnu. Šta mi radimo? Rasporedimo taj link juice. Da baš moramo za neku kategoriju, podkategoriju ili proizvod ganjati link juice, to je rijetkost, ali ako trebamo onda može i money keyword 1. Nećemo s brand linkati na kategoriju, osim ako su recimo evo sad puzle za djecu, puzle podkategorija ili kategorija u našem shopu za dječje igračke. Onda možemo i tako puzle za djecu pa linkati na tamo. I može i pisati web shop puzle za djecu. Nebitno, tad ima skroz smisla. Ali pazite, većinom brand ima najviše smisla i tako dalje. Sve zavisi koliko imate. Ako nemate na početnoj ni ukupno 10 linkova i vi gruhate 5 u kategoriju s money keywordom, to vam je pingvin ko vidiš odmah od tamo. Nego treba prvo izgraditi veliku bazu, na početnu raspoređivati i onda kad stvarno ne možeš ni pre-footerov, ni ovim ni onim kontrolcat, treba ti baš eksplicitno na tu kategoriju ili proizvod link, izgradi ga, brate, nije problem. Možeš naziv proizvoda, isto ko što vamo, možeš naziv kategorije. Onda i nije money hard keyword. Jel? Ali to je procedura i zato je ovo, u suštini link building se sveo na jedno veliko e-mail spamanje bez ikakve logike.
Ali ako uradite to drugačije nego ostali, uzmete samo ono, zašto ljudi zapravo neće da objave kad im se javi neko sa termama kako se zove ono terme u Srbiji, ima dole ono gdje je SEO takmičenje ogromno, nije bitno, evo, hotel Kopaonik ili wellness Kopaonik i hoće da objavi na dječjem blogu. Zašto, pobogu? De ganjaj tođe priča o wellnessu, masaži, duševnom smiraju, skijanju, šta ti ga ja znam, a ne vam ove stvari. Ili recimo na Vlašić, kao kod apartmani Vlašić, i on hoće da objavi na stranicu od cvjećare. Pa zašto? Kakve veze to ima jedno s drugim? Ali ako se javite tematski relevantnim stranicama, nudite sadržaj koji će podići nivo tog bloga, websajta ili šta je već, kvalitetnim sadržajem, onda zašto ljudi ne pristali? Uz to, vi ste transparentni, kažete ja sam voljan platiti toliko, ovo su uslovi, potpišem ugovor i sve bude ok. To su ljudi s kojima se da rad. Onaj koji kaže, kakvi ugovori, šta će nama to, on će te zajebati, to je pravilo. Dakle, on neće pravila, on je smislio neko svoje pravilo, to je da tebi uzme pare, pa da te makne s homepage i kad je već uzeo pare, u klincu ćeš ti njega naći. Jel, uvijek, dakle, radite s tim. Sad, neki ljudi nisu pravna lica i imate pravo platiti fizičkom licu, ima ugovor o djelu ili ugovor o bilo čemu, uvijek se može napraviti ugovor da se prime pare i da ta osoba nema nikakve posljedice, a vi imate samo prednosti. Uvijek se trudite crno na bijelo, jer to je dugoročno. I klijent će to cijeniti, reći, mi smo mogli kupiti 100 bezveznih linkova, a kupili smo ovi 5 jer su oni ekstra dobri. Da vidimo sad ima li pitanja. To je sve što sam htio reći na tu temu. Guest blogging je opet koristi razne SEO alate, ali glavni SEO alat je ovaj i ona trending krivulja, ona je izuzetno bitna. I nije loše, evo dok to da kažem, znači kad je nova domena i to sve, puno je bitnije izbaciti PR članaka, puno. Jedini mogući backlink koji smijete dobiti je onaj brand ili URL backlink, nipošto manji keyword kad je nova domena, nipošto ni za kategoriju, ni za proizvod, ništa, samo sipaš na domenu dok ne dobiješ neki domen popod recimo makar 50, ali bolje je 100 i onda krećeš sa ovim malo ozbiljnijim backlinkingom. Zašto? Zato što je to prirodno. Firma koja uspijeva, stranica koja uspijeva, najviše će imati čega ovih članaka će ljudi objavljivati, vi ćete se pokušati promovisati, piše da je članak, nije nikakav problem. Rijetko ko će odmah imati oduševljene blogere i teme, dječje portale koji će o vama pisati, tako. Ako se desit će se organski, ali nemojte ovako. I ima pitanje uvijek zašto ne naći postojeće članke, zašto pisati svoj tekst koji već rangiraju za određeni keyword i onda unutar tog članka kupite link. Zato što će Google, to smo u junioru učili, odmah skontati da je kupljen backlink. U čitavom članku se promijenio samo link. Onda kaže, pa dobro, mi još malo dopišemo i ovo malo prepišemo, nebitno. Ta stranica je postojala, nije imala backlink. Ti si dopisao, otpisao, gledaj to okolo kao neki šum, ali šta se desilo ovako, bio sudar, koji sudar, pojavio se link koji prije nije bio. Dobro, pa stavit ćemo 5-10 linkova ovi vamo, da ne zna se ko je kupio, super, možeš staviti, ali svi ti 50 linkova neće se brojati, a podijelio se link juice, znači svaki onaj što si htio platiti, onaj euro po domain popu sa svakim sljedećim linkom koji staviš si prepolovio taj domain pop koji ćeš dobiti, jeli, a uduplao sebi cijenu. Zašto će ti to staviti? Pa imam ja 10 sajtova, ću njih sve izlinkati. Eto, Google ne zna da ti 10 sajtova pripadaju svi tebi, ne budi lud. Može, ono što ću učiti sljedeći put, kako ide preko Black Hat metoda koji kad tad nastradaju, ali za neki white hat SEO to nije nipošto kupovati linkove u člancima i mijenjati. To je penal, ali zasiguran penal.